Selam oxucular. Bugün biz sabahımızda tağayındaw operatorları, nemesi assignment operators'ı göremiz. Bugünkü koldanатын tağayındaw operatorları assignment. Siz özünüz köp koldanbasaňyz da, ya desipden çağırgan keziňizde biz kod jazyňyzga kömekleşedi. Yani internetten asa bir ödüňden okugan кезде eň jakşy jazatyn programmist osu degen tağayındaw operatorlaryny koldanady. Bir üýren jakşy. Endi biz degen bir variable. Oga misaly a teň 10 bolsun. A sanymyz 10. Biz bul sandy 5 15 etүү üçin 5 köbeytүү üçin a teň 10 kosu 5 dep yazmaýmyz. Biz de bul jerde görüp dursaňyz bizdegi 10 a'nyň özüne teň. Şoň üçin bul 10 sanyny a men awstyramyz. A men. Şimdi görgeniňizdej a teň a kosu 5 nemesi 15 boldy. Bunu görүү üçin nemesi tekserүү üçin biz degen prostoy gana print funksiyası jasalamız. Print a. Bu print a'ny жазan kezimizde käzir biz ne kütemiz? 15 kütemiz. Basta bizden a'mız 17, 5 kosulda 5 boluu kerak. Da bu kodunu saktaymın. Da görgeniňizdej bizge 15. Endi bugan degen жалпы degen bunu biz degen aldynda degen köp görmesekde жалпы biz bul kodda orsan oksas kodlar kelesi sabaklarda öte köp göremiz. Orada while'da osunday kod köp koldanılan. Ol jerlerde cycle göremiz. Cycle'lardyň işinde biz bugan oksas kodlardy öte köp koldanamyz. Endi biz bul a teň a kosu 5'ti tağayındaw operator men ыңгайлы türde mınanday жазamyz. Bul jerde bassa degen a teň kosu teňlik 5 diýmiz. Bunun magnasy mana aldyngy жазганymyz kod syýakdy. Ne? A teň a kosu 5 bolar. A kosu 5. Bunu tekstürü üçün biz degen tağı degen tömengi print funksiyasıdır. Print funksiyasını koyup satamız. Görgeniňizdej bizge tağı bir ret Endi bizde bundan başka kanday degen tağayındaw operatorlary bar. Bizde bundan başka Delos'nun çagaratyn versiýasy. Minus teňlik 5'lik tağı. Minus teňlik 5. Biz endi ne kütemiz? Birinçide rezultatımız a teň a kosu 5 boldu. Bul 15'ge teň boldu. 15'ge teň boldu. Endi ikinçide biz rezultatymyzda a teň a şıgaramız 5. Bul ret bizde eň soňky a kançaga teň edi? 15'ge teň edi. Onda bul jerde bizden rezultatymız a teň bolady. Bunu bir tekserip göreyik. Görgeniňizdej biz degen print funksiyasını жазbaganymyz üçin bul jerde ikinci 15'ten keyin 10 çıkmadı. Sonuç üçün biz tabi bir print a dep yazmamız gerek. Saktayımız kodda cümlemiz 15 ve 10 çıktı. Bundan başka bizde ne var idi? Bizde köbeytүү var idi. Köbeytүүde de däl jogarak syýakdy. A köbeytүү teňlik belgisi 5 dep yazalım. Bu ne magnaga geledi? Bunun manası a teň a köbeytүү 5. Yani bul jerde bizden eň soňky a kançaga teň edi? 10'ga teň edi. Onda degen 10'da 5'ge köbeytgen кезде bir degen 50 beredi. 50 kütemiz. Görgeniňizdej print funksiýasyny жазbagan print a'ny жазdyk endi.
yazdık. Endi biz degan жұмыс жасатып көрейік. Көргеніңіздей 15, ondan keyin 10, ondan keyin de 50 çıktı. Ondan keyingi en көп қолданылатын арифметик біреуі бөлу белгісі. Ол да деген 5 деп жазамыз. 50 çıktı. 50'de 10'a bölü gerek. Onda bundan деген cevap ne kütüyoruz? A teң A bölü 5. O qanşaға тең? 50'de 5'e bölген кезімізде тағы 10'a тең. Бұл жерге біз print жазып print A funksiyası жазып өттік. Сақтаймыз. Кезімізde ең баста 15, ondan keyin 10, ondan keyin 50 ve 10 0 cevap çıktı. Bölü bolan кезінде оқушы. Bölü bolan кезінде bizге деген 2 bölü belgisi қолданбасақ, 1 bölü belgisi қолданған кезде оқушылар бұл bizге деген floating point numbers шығарып береді. Немесе рационалды сандарды шығарып береді. Rasyonel sanдар Python'da nüklemenin belirlenген sanдар болады. Bundan keyin qanday operator var edi? A 2 bölü 5 degan. Бұл не мағынаға келеді? A тең A 2 bölü belgisi 5. Бұл жерден күтетін жауабымыз 10'ды 5'e bölген кезде 2. Biz бұл kodты жасап көрейік. Print A деп етіп кезімізде көргеніңіздей 10'ды біз 5'e bölген кезімізде 2 шығып тұр. Bundan keyin басқа оның qanday operator var edi? Dərəcə operatoru var edi. Ol üçün də A 2 köbeytүү belgisi tenglik 5 deyim. 2'nin 5'inci dərəcəsini aladı. A tenglik A'nın 5'inci derecesi. A'nın 5'inci derecesi 2'nin 5'inci derecesi 2'nin 2'si 4, 2'nin 3 8, 4'ü 16, 2'nin 1 derecesi olan. Biz endi 32 cevabını kütemiz. Yani tömenge deyin 32 boladı. Biz tömenge funksiyası sayıq. Bu vaxtda men print көп жазбай кеттім. Көргеніңіздей бізге 32. Ең соңғы біздің деген арифметикалық белгimiz ne edi? Faiz belgisi. Faiz belgisi esingizde bolsa оқушылар қалдық шығаратын belgi. Eski bölgen кезінде қалдық қанша болады екен? A тең A тең A biz 32'ni 5'e bölgen кезінде biz de bunu bir göreyik. Times kodumuz жасатам. Жерде print қате жазып кет. Times жасап көрген қалдық. Бүгінгі сабағымыздан көрдік жалпы. Ағайындау операторларын көрдік. Бұл операторлар көргеніңіз файл түрі. Яғни мынаның мағынасы A тең A қосу 5 деген. Бірақ сіз деген 2 рет A қолдануды. 1 рет A қолдануды. Осы түрде жаза аласың. Бұл сіздің тез код жазуыңызға және деген көп ұзын код жазған кезінде қысқа түрлерде жазуға мүмкін беретін оператор болып кетеді. Бүгінгі сабағымызда түсініктеріңіз бар болса қалдырсаңыздар болады.